ситораи балети тоҷик Малика Собирова 22 майи соли 1942 дар шаҳри Душанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Она танцевала от души, она танцевала. Вай аз қалб рақс мекунад, аз шодӣ мерақсад ва ин хеле кам рух медиҳад. Чӣ хеле ки ҳамкор ва шавҳари ӯ Музаффар Бурҳонов иброз медошт, вай ором бо як даст ӯро ба боло мебардошт. Ин дар воқеъ хеле мушкил аст. Ҳатто дар техникаи муосири балети дунё бо як даст бардоштану давида ва мувозинатро нигоҳ доштан дар воқеъ мушкил аст. С разбега на одну руку и там сохранить баланс, это, конечно, очень тяжело. شمسی نزاش نخ میکردن که در وقتی که ملیکا وقتی مهنت میکرد وقتی که رقص میکرد وقتی اون رقص به صحنه میموند اگر که یگون کارگر تئاتر خوب کارگر عادی باشد خوب از کارگر ارکستر باشد یا با آواز بلند گپ زند یا اگر که از بین صحنه برآمده رود اگر ملیکا صابرова توقف کرده گپ نمیزدن ثانی فریاد میکردند نزد خود میخواندند همون شخص میگفتند که این ناآدابی است نسبت به صحنه برای اینکه شما این صحنه جای مقدس ترین برای حافظ است برای صنعتکاری که در صحنه برآمد میکنند جای مقدس ترین است شما حقوق معنوی ندارید که از بین این صحنه چه خیلی که از کوچه گذشته میرید همین خیر برآمده روید. در تئاتری اکادمی опера ва балети ба номи Садрдин Айнӣ либосҳои зиёди Малика Собирова маҳфуз нигоҳ дошта мешаванд. Ин либоси сурх аз намоишномаи Дон Кихот аст ва ин либоси сиёҳу сафеде ки мебинед аз қисми дигари Дон Кихот мебошад. Ин либосҳоро Малика Собирова ба бар кардааст. Малика, кстати говоря, она тоже говорила, что театр... Малика чӣ хеле ки мегуфт театр ин ҳаёти ман аст. ӯ бо театр зиндагӣ мекард, бо балет зиндагӣ мекард. ӯ 3-4 соат дар як рӯз аз толор набаромада машқ мекард. чӣ хеле ки Музаффар Бурҳонов ба мо нақл менамуданд, вай 2-3 соат барои як нақш, танҳо барои як нақши хурд, гардишҳо, нигоҳҳо, умуман сари ҳар як нозукӣ ҷудо ҷудо тамрин менамуд. албатта ин бадтар натиҷаи бузург дод. Разбирая партию по мелким. از ملیکا بسیار چیزها موندگی است از ملیکا اون رقصایی که ملیکا صابرова کردگی بود هم بسیاریش در فیلمنامه‌های تئاتر موندگی است یادی بزرگی ملیکا صابرова موندگی است برای اینکه ملیکا صابرова رو من در قطار ستاره‌های رقص بالت دنیا می‌حسابم. ҳуҷраи хурд вале хеле зебо пардозхонаи Малика Собирова яъне ситораи балети тоҷик худро барои намоиш дар ҳамин ҷо тайёр мекард. Бубинед мардонагиву истодагарии ӯро. ҳамон вақт байни ангуштони пояш захм шуда буд. маҳз бо ҳамон пои захмияш ӯ бояд 32 маротиба мечархид. бо як пой 32 чарх. Малика Собирова была Малика Собирова на танҳо ҳунарманд буд, балки вай девонавор пешаи худро дӯст медошт ва ҳунари худро қадр мекард. дар сари қабри ӯ мардуми зиёд ҷамъ омада буданд ва бисёр гирья мекарданд. ӯ ҳунарманди кулли дунё ба ҳисоб мерафт. ба рӯзи марги ӯ устодаш аз театри бузурги Галина Уланова омада суханҳои гарму самимӣ ва вопасин гуфта буд. мирового значения. اون موادهایی که ما کافتیم یافتیم و با یاردمی یک اپراتور که در تاجیکستان هست ظهور دخته بسیار چیزها موادهایی که درباره ملیکا داشتن به ما کمک کردن امروز به
осорхони театр овардем ва ҳоло ҳаракат карда истодем ки он чизҳое ки аз малика мондагӣ аст дастрас намоем барои театр, барои насли ояндаи ҷавононе ки дар соҳаи санъат қадам гузошта истоданд. Барои виё ин чиз лозим аст ки виё бояд донанд ки гузаштагони мо кӣ буданд ва мо ҳаракат кунем ки ҳампайрави ҳамонҳо бошем. малика собирова соли 1982 чашм аз олами ҳастӣ пӯшидааст. ҳамагӣ 40 сол умр дааст ва дар ин умри кӯтоҳаш ҳам ситораи балети тоҷик ва ҳам депутати шӯрои олии тоҷикистони советӣ шудааст. ӯ шахсияти хеле барҷаставу нотакрор буд. агар садсолаҳо ҳам гузарад, театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ қадамҷои ӯ боқӣ мемонад.